मयामबु एमेजिंग बाइबल प्रोफेशन मिनिस्ट्री ना तराम ओक्सरी मसे अखोइना नैनगद्रब टॉपिक असदी ममांगी टॉपिक अमसुबर सर्गदूत की वापाव अमसुंग रेवलेशन 17 पार्ट 1 अदुगी मखा सथरकपने असिना द सेवन हेड ऑफ रेवलेशन 17 मसीगी मरमदा अखोइना नैनगनी मसिना रेवलेशन 17 गे पार्ट 2 नि सिनावसंग मसी खंगबा हैबसे यामना मरुओय मरमदी मसी की मपाना प्रोफेसी असी खंगबगी मपाना प्रभु जीशु कृष्ण तांगपान लापजे क्यामना ए हैबसे अखोइना खंगबा ngमगनी अदो मसी खंगबा हैबसे समसमना खंगबा ngमोय बाइबल टू बाइबल कंपेयर तौरगा बाइबल की प्रिंसिपल इंटरप्रिटेशन की लॉ सिंग से अप्लाई तौरगा अखोइना नैनगदबनी ngasi बाइबल देगी अखोइना खरा नैनमिनसी अहनबदा अखोइना ईश्वरदगी प्रार्थना तौसी ईश्वर की थौजान बोर अखोइनी मिनसी पुना सगद लेबा इपा ईश्वर नाखोइना लेदना थागतसरी इपा नहांगना मरोइना रेवलेशन अमसुंग दानेन हाइरेबा लाइरेक्शन हाना नाकी माइचौ दानेन अमसुंग जॉन द पिबीखिबने मसिना अखोइगी मतमदा प्रभुना लाक्टिंग ममांदा करी करी पृथ्वीदा थोकनी हाबदगी मरमदा सब साबा डिटेल अदुन हाना पिबीरिबनी मरोइना अखोइना रेवलेशन 17 गी पार्ट 2 नैनगदौरी मसिदसु इपा ईश्वर प्रभु यीशुना हेक लाक्टिंग ममांदा करी थोकनी हाबदगी मरमदा इपाना अखोइदा पिबीबनी नाकी थवा असेंबना अखोइ इंस्पायर तौर पिबीगिबनी अदुना नाकी थवा असेंबना इंस्पायर तौबिदना मसिगी अकुपजे फजना नैनजब हाइबदो भाताबो एमबी एन नाम खुदिमा पा नाकी अनिंगबा नाकी थवा इन सिंगबिबा नतना करी सुनांगन बिगनो इसागी उबो होय वाता सिनन बिगनो मधुगी मत नाकी थवा इन सिंगबिबा दुगी मत एमबियो तारी बेसिना खुदिंगदसु मुखोगी थमोइदा लेरंबा अमंबा समंबा क्या अरुबा क्या अदुना हना लाइना फजना थवा इन सिंगबिदुना खंगमंगमनबियो हौबदगिना लोय फावबना हना सिंगबियो प्रभु जीशु ख्रिस्टगी मिंगदा खुरुमजरी आमेन स्नाउसिंग खोइना हाना नैनगिबा दुगी मरमदा पार्ट 1 अदुगी तदे अइना यामना ससलरोय आइदि मसिदा अखोइना नैनखिबसिंग अदो अखोइना यामना येंगलगुमसि मसिदा मरोइना नुपी अमना ओक्तबी नुपी अमना सा अमगी मथक्ता फम्मी हाबदगी मरमनि हारिबा ओक्तबी नुपी जो कनानो रोमान कैथोलिक चर्च नि हैबसे अखोइना आइडेंटिफाई तौग्रे बाइबल ना आइडेंटिफाई तौग्रे अइना रोमान कैथोलिक चर्च हाबगा रोमान कैथोलिक चर्च ताथिबा नते मसिगी चर्च असिदा ईश्वरगी नुंसिखरबा मी क्यामरुम लै मसी अखोइना रेवलेशन 18 दा अखोइना मसीगी सीरीजना मखादा नैनरपदसु यावगनी अखोइना हुजिक पारसे ममांगी दुदी अखोइना अमु हना पारगुमसे रेवलेशन 17 की 7 पामिनसे आई पाजरके and the angel said unto me sagadudana engunda haikirami wherefore this thou marvel nana karigi ngakpono I will tell thee the mystery of the woman nupi adugi ngakpodo aina haigini and of the beast that carried her mahabu puduna saliba nupi ado sa adugi maramdasu aina haigini which had 7 heads maki makok taret palai and 10 horns masi tara palai habse aduga birds aikoina ait amuk parse adu hairiba aikoina haire nupi asina tongduna salibase sani hairiba sa asina represent the whole world ni adu magi whole world sigi magi tangk pero sing adu lairi snausing nongmadi mahana prithvi punam ase magi makhada control toguna thamgani habsi ui verse 8 yengsi revelation 17 verse 8 very important snausing munna paminase the beast that thou sawest was hadi jona magi vision dani ukiba magi vision da hana ukiba aduga and is not hojik laitaba adu sa asigi hariba beast asigi magi tangka ahum leri hadi hana leiramba aduga hojik jona vision uba matam asidana laitraba hadi magi sakti laitraba and shall ascend out of the bottomless pit aduga makha mapan naidana luraba kom adudagi mahak tholakani habni and shall go into perdition mahak laikha tagani they that dwell on the earth shall wander aduga prithvi da laiba mising aduna ngakani habni ngakani whose names are not written in the book of life from the foundation of the world hadi prithvi hek samlakpadagi ahingbigi lairita ming isin khidraba mising aduna ngakani habni sa ishorgi mising adi masing na wai
masi saje ngawai. When they behold the beast that was, is not, and yet is. To hairiba sado mamang da lairamba aduga hujina laitaba aduga yet is future ni tungda amuk lakadaba hairiba sa masigi tangkak ahum lay. Hairiba tangkak ahum layba sa adudi aikoina kanano haiba matamda only it is fulfilled in Papal Rome. Papal Rome ase matam amada mahak lairame mahaki shakti supremacy lairame 538 na 1798 ki matam adu hek oiba matamda maki daily win phange hariba matam asidana mahak leite hengo mahak leite aduga and yet is aduga kona amuk mahak se hingalakani habiduni horen ekoina 6 set ki maramda nei nabada masida sangsan se verse 9 sida ekoina yengse here is the mind masida pungning adu leire loksing adu sida leire which had wisdom loksing leiba missing ki pungning adu sida leire. The 7 heads are 7 mountains. Makok taret aduna aina interpret to banate isnausing koina mune yang manasi Bible na interpret to bani tam khodemo symbol khodemo Bible na interpret to bani. The 7 heads are 7 mountains. Makok taret aduna singjau tareni on which the woman seated. Nupi aduna phamliba singjau taret aduna sidagi koina ama clue ama phange 7 heads haibasiga kanaga manai haiba matamda aikoina khangba nupina phamba haibani adu hairiba aikoina nupina phamba sing haitare aduga su hape mane hene aikoina lobe yai adu mu yengsi makha thongjanje verse 10 da here there are 7 kings aduga ningthau tara lay hairiba makok tare ase singjau tare kachu mane aduga makok tare ase ningthau tare kachu mane 5 are fallen makha amadi tukre and 1 is amadi laitri amadi hujik lay havni and the other is not yet come aduga atopa amadudi hujik phabu laktri when he cometh mahak lakpa matamda havni he must continue as suspects mahakna matam kharadang laigini havni verse 11 bo khoi paminarse and the beast that was among the laikhiba and is not hujikna laitraba and even he is I mahagna nipan subadu oigni hem sidai akhona taret piri taret duga adu taret tugi mathangda lakadaba nipan suba adudi the beast that was mamang da laikhiba aduga hujina laitaba kona lakadaba haibadi masina nipan suba adu Roman Catholic Church ne and is of the 7 mak taret asugi manung degi suneba mana nipan sujabani adubu hairiba makok taret ado adugi manung degi su amani and great interpretation mana laikha tagani habsini aduna hairiba 7 head asigi maramda mina tongan ba interpretation yam page now sen hairiba do adubu hairiba interpretation do aikoina yengkumsi masidagi aikoina khange madudi 7 head saibisina kaino kanda 7 mountains ni ko 7 mountains haibise karino haiba matam aikoina yengba yai adudi masi jamjam hairiba power se kanano masida tongliba power se kanano haibse aikoina nupi se kanano haibse khangningai gidama pibini koina Vatican City papacy haibse masigi Vatican City ase koina Rome gi 7 mountain gi mathakta sabani maduna masigi 7 head 7 mountain haibsina piribse karigino 7 hills gi mathakta sabani masina piribse gi maramdi haiba nupi ado Roman Catholic Church papacy ni haibse soidana identify tawningai gidama clue amado masida pirambani literal ni ko adu bokhona spiritual de yengsi there are 7 kings hai aduna ningthau taret pale ekona Bible degi ekona Daniel mamang da sulai kre ekona Daniel chapter 7 da ai masigi Daniel gi series da 7 laikramni madu su yengo aduna ningthau amana ningthau haibisina ningthau amana magi ningthau laiba ni amabu khangnei haibis ningthau pamba laiba amabu khangnei haibse madu da true laikre madu ena Bible text picture roge masida mu yengsi maduni kon ningthau taret haibdi laibak taret haibne masi amu aikoina amu yengba sai yengba yai haiba matamda aikoina mountain haibse Bible gi matung ina karibu khangnei haiba matamda aikoina Isaiah mountain haibse Jeremiah 51 gi 24 25 aduga Daniel 2 gi 35 44 45 sigi matung na Ezekiel da sulai 17 gi 23
22 23 adu ai Jeremiah 51 gi 24 25 pasaraki masli yengsi mountain habse. And I will render unto Babylon and to all the inhabitants of Chaldea all their evil that they have done in Zion in your sight, said the Lord. Ishorna hai mapubungan hai Zion da Ishorgi aseng basing Jerusalem da lairiba Ishorgi aseng basing Zion da Chaldeans na Babylon sina makoina tawkhibado makoina otnai kiba makoina man tan kiba atugi matung ina aina Babylon da su pigini have. Verse 25. Behold, I am against thee, O destroying mountain. Mang takpagi masak oriba sing Babylon. Aina nahaki mayokta lay, said the Lord, Ishonai, will destroy all the earth. Prithibi buloina manganba. I will stretch on mine hand upon thee. Aina agi kutnangon the thing tokani, and I will roll thee down upon the rock. Ching matakta nangbu tharo on gini, and will make thee a burned mountain. Achak puchingjao amagumno waigini hai. Masidagi ekhona khange madudi Bible gi matuna mountain harga karibu khangnei aduna ekhona ningthau leba mabu khangneba Babylon hariba leba se destroying mountain mang tan begi masak oiriba mountain aduga sangdamnei aduna masigi matuna koina seven heads habisna seven mountain ni haibigi athadi masina prithibi da pangedaba ekhona prithibi khudimo pujoi tawada super power oigedaba ningthau lebak teret aduni habse masigi clue ama leijare masida aduga ani suba clue da aikoina amu yengchi hujik pa khiba adugi matungna aikoina pa khibagi matungna kanagum misina hariba se makoina Rome gi akoina masigi prophecy je aikoina papacy gi hujik leiriba akoina Pope Francis asina oiba pomni aduga aikoina sorry Pope akoina hujik leiriba hoi Pope Francis se masina aroiba pomni masigi mamangda leikiba Pope tare mamangda leikiba Pope taruk haidar taret haibuduga punjalaga masini haina sumaina masi ningthau haibagi athadi papis de khatang pan apply to gudamni haina asumaina tongan tongan misina interpret tamnari masi biblical oide masi yumpham yaudabani maramdi masida haire masi yaude haibagi aina chapchaba pramandi hujik khara haijagre mountain haibisina karibu khangnai haiba matamda ningthau lebangni haibsi khangnai aduda natana ekoina hujik birds ekoina 10 da pa ekoina verse 11 da Revelation 17 gi 11 da haije habi gi matuna the beast that was among the laikeba is not hauji laitaba even he is eight mahangna nipan subani hai and is of the seven mak taret adudagi nipan subani hai adu tari suba sa aduga nipan tari asigi manungda amo oiba amusung nipan suba sa ase masi karina symbolize tawe beast haibsina symbolize taweba ekoina mamangda su pakra Daniel gi mamangi part 1 da swaige Daniel gi 7 gi 23 gi matung ina bis haibsina karibu khangnei haiba matamna ningthau leba amani haibse khangnei aduna masigi koina 7 kings haibsina khangnei dise koina 7 bis haibri 7 mountain adubu ekoina khangnei 7 political power nei haibse masidagi 17 asina phajana mayekshina taksare masini isinausa koina adudi ekoina yengase masi krai degi hana thiba hogadage haibase ekoina yengbatai adugo masi thidringai hodringai matamda ekoina khangadaba amroi amana hairiba 6 heste masigi matam mana vision uriba matam se karino haibse masi khangba yam darka loi ai ekoina yengse darka lai haibse ekoina mama sigi 17 gi 3 paja ke so he carried me away in the spirit into the wilderness havni jol se ma vision da in the spirit vision da cry da purami wilderness da lamang da puramin I saw a woman sit upon the scarlet color beast aduna angang bo masugi sama gi matakta nupi ama phambudu ui havni aduna zona vision uribje keno lamhang da haibudugi maramni haidiba lamang je kanana lamang da salibno haikanda the woman haidiba oktabin pi Roman Catholic Church na wilderness ki perot aduni ekoina muning singsi mamang da ekoina tamkhre madudi wilderness ki perot ani lei ahan bada number 1 that true church is only a sang church saje asina lamhang da satpa habidi Revelation 12 da ekoine pabiro 12 ki 1 2 da haire masigi matuna masigi ishorgi church se lamhang da chenba matam ko onaiba Roman Catholic na onai don chenba matam amale madugi matam maduna 538 gina 7 to 98 ki matam asini Revelation 12 ki 14
ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯜꯗꯔꯅꯦꯁꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯃꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ 13ꯒꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯅ ꯌꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯊꯥꯡꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯆꯔꯆ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯆꯔꯆꯅ ꯂꯝꯍꯥꯡꯗ ꯆꯠꯂꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨꯁꯨ ꯂꯝꯍꯥꯡꯗ ꯆꯠꯂꯝꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ 1798ꯇ ꯃꯥꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯋꯨꯟ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯅ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯆꯔꯆ ꯋꯥꯜꯗꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 1798ꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯣꯟꯅ ꯚꯤꯖꯟ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ 1798 ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 1798 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯋꯨꯟ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯅꯣꯠ ꯄꯦꯔꯣꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯔꯣꯠ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ 6 ꯁꯦꯠꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 7 ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯖꯤꯞꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯏꯖꯤꯞ ꯑꯥꯏꯁꯔꯤꯌꯥ ꯕꯥꯕꯤꯂꯣꯟ ꯃꯦꯗꯣ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥ ꯒ꯭रीꯁ ꯄꯦꯒꯥꯟ ꯑꯦꯟ ꯄꯥꯄꯦꯜ ꯔꯣꯝ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕꯅ ꯄꯥꯄꯦꯜ ꯔꯣꯝ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 6 ꯍꯦꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯄꯦꯁꯤꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯋꯨꯟ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯣꯝ ꯆꯔꯆ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯋꯥꯜꯗꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯖꯤꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯤꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯕꯤꯁ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯅꯩꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ ꯆꯦꯞꯇꯔ 7ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯥ ꯂꯥꯏꯑꯣꯟ ꯅꯣꯡꯁꯥ ꯃꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯁꯥꯅ ꯃꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯕꯤꯂꯣꯟ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅ 605 ꯑꯩ ꯆꯥꯔꯠꯇ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗ 538ꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ 39 ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯕꯥꯕꯤꯂꯣꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯗ꯭ꯔꯥꯛ ꯃꯦꯁꯥꯛ ꯑꯕꯦꯗꯅꯦꯒꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ 7ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯑꯣꯝ ꯃꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯕꯤꯌꯔ ꯂꯥꯏꯛ ꯕꯤꯁ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯣ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯅ 538ꯗꯒꯤꯅ 331ꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯆꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯁꯝꯖꯔꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯤꯑꯣꯄꯥꯔꯠ ꯃꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯈꯟꯅꯩ ꯒ꯭रीꯁꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯁꯤꯅ ꯒ꯭रीꯁꯅꯤ 331ꯗꯒꯤꯅ 168 ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯔꯤꯕꯜ ꯕꯤꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯒꯥꯟ ꯔꯣꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯃꯣꯅꯥꯔꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ ꯆꯦꯞꯇꯔ 2ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 7ꯗꯁꯨ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯇꯤꯠ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯒꯥꯟ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯗꯅ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ 7ꯒꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯍꯣꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯒꯥꯟ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯄꯦꯜ ꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯊꯤꯟꯁꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ 538ꯗꯒꯤꯅ 1798ꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯈꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯄꯦꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯁꯦ ꯕꯤꯁ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯁ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯄꯦꯜ ꯔꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1798ꯇ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯋꯥꯔ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ 1991ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 6ꯁꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 7ꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ 8ꯁꯤꯅ ꯄꯥꯄꯦꯜ ꯔꯣꯝ ꯃꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ 6ꯒ 7ꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯅꯩ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕꯝꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯄꯦꯜ ꯔꯣꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ USA ꯒ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 7 ꯍꯦꯠꯅꯤ
haina akhona identify tawba habse ina yaningde aduna taruk suba se akhona revelation yangse revelation akhona 11 da ma piri de Daniel 11 gi 40 king of the south haina piri masigi maramda ina Daniel gi series sathare ibani madugi maramda akhona yangase king of the south se kanano haibase king of the south habziga revelation 11 gi 7 ai pajarake when they shall have finished their testimony makoi ki testimony sakhi pi bodo loiraba matungda isorgi waina ase 1738 tegina 1798 ki matamda sidai ko the beast that ascended out of the bottomless pit mapa naina makha naidraba adudagi sa adu tholakani tholakadaba sa shall make war against them haidi bible gi mayukta hengo lan tawgani hamne and shall overcome them makoibu khudum changani and kill them makoibu khat naigini verse 8 their bodies shall lie in the street of great city achoba sahar dugi magi magi sorok lambi lamjang sorok ta asi bakchana pikthana laigini which spiritually is called Sodom and Egypt magi thawai goiba mingdi Sodom amchang Egypt koi where also our Lord was crucified aikogi mapubu hatkiba in person of Jesus Christ masina taiba the beast that ascended out of the bottomless pit sam aduga ngasagi beast that better was and masina shall ascended out of the bottomless pit kona revelation huji kona pagibdo 17 aduda su hai masina bottomless pit sabigi meaning yam lay adu aidi hai roka masina ascended out of the bottomless pit sabigi arthadi masi satanic oiba origin adugumba satanic oiba adugumba sani power ni habdugi damo utpani aduga ngasagi revelation 17 gi ekhona pakiba 8 taga yaukiba 9 da yauriba adugumba sa adusu roman catholic chasu matuna bottomless pit gi tholopana identify to matun satanic origin ni masi ama laire masi ekhona kawgumji aduna hairiba six head asidi masigi sakti asneba king of the south of Daniel 11:40 natraga sina revelation 11 gi 7 8 yauriba the king that ascended out of the bottomless pit hairiba se masigu ekhona khangneba aduna ekhona apply to bo matunda masi spiritual ko spiritual Egypt habsi karino Egypt ta lairiba sakti edi karino haiba matamda Exodus 5:2 hai Pharaoh said Pharaoh na haki who is the Lord ishor je kanano that I should obey his voice to let Israel go Israel masa singje satlanaba ishor je kanano I know not the Lord I ishor sukang khangde neither will I let Israel go aina Israel chalalo masida Egypt ki makul ama piribde ishor sungya yadaba hengo ishor laite haiba adugumba sakti amaneba masi kanada thungki spiritual Egypt se kanada fulfill hoige habda aikoina France hairiba leba asida fulfill hoigeba masi aikoina nupi writer ama Ellen G. White asumna masi magi great controversy hairiba lairik aduda asumna fazana 500 260 aida masina asumna fazana idi French Revolution da masigi prophecy the French Daniel Revelation 11 asigi masida paliba prophecy ase French Revolution gi matamda masi thoki masi chapchana tunggi hariba nupi asidagi ai court matam pajake masidagi kari matolke when they shall have finished that their testimony hadi Bible ni Old Testament New Testament mkhoi saki people horiba matamda the pharaoh when the two witnesses were to prophesy clothed in sackcloth ended in 1798 maduni ko Bible na kona samtu gi phi kona sackcloth ta tawraga prophesy to bo matamde 538 and 1798 kina masigi matam se loiba matamda as they were approaching the termination of their work in obscurity amambada mkhoi thabakse loisan base naklaba matamda war was to be made upon them by the power represented as the beast that ascended out of the bottomless pit gi tholopos sa dugumba sakti asna Bible gi mayokta lan tawgani habani sida masida in many of the nations of Europe ki laibak sing adugi marakta the power that ruled in church and state had for centuries been controlled by Satan aduna church habdi church ka state ka je anima pu control toba adugumba
century kya control tawriba leibak sing aduda masi Satan sasan tawi through the medium of the papacy gi mapana. But adubu here is brought to view a new manifestation of satanic power. Satan gi oiba anouba phongdokpiba anouba makalgi Satan gi sakti phongdokpiba power ama masida uba phangi hem. Hariba power adudi keno French Revolution da masi mapung phana thokeba. Adum masigi religion de when a new manifestation of satanic power haina khana aduga jengchi masida mu to 69 gi wanda. It had in Rome's policy under a profession of reverence for the Bible to keep it locked up in an unknown tongue and hidden away from the people. Mishinda kuna mayamna khangnadaba londa masi ishallaga thamaga Bible se ikai khunaba sabase rongi mathawni under her rule the witnesses professor in sackcloth maki matamda haiba Bible sing asina aikuna sackcloth ki fijon selaga prophesy taweba. But another power adubu atopa sakti the beast from the bottomless pit dagi tholopa sakti amalai it was to rise to make open able word upon the word of God. Ishogi Bible da hengo WhatsApp tuna phongna lan toba sakti ama thole hairne hengo aduna six head ai masini masi kanada thungki haba matamda France ta thungeba masi France ta thungi France ki revolution chai umkhaini November 26 1793 degina June 17 1997 gi matamda masigi matam chai ahum makhai gi matam masida Bible tumna mang thaki Christian makhai loina hatki kanamta mi dharma haibase amatta yakhide asmai tawdana France ta inai tanaki masini mon mukhogi assembly na phawba Bible je ban tawki any religion je ban tawki atugi matam mi migi ekhoi chana ningbudugi matung na ko khurumba yanki maduna maram oidana kaidoba amune na maduna tamthiraba matung degi ban da loktoki ban loktoki ba matung degi ne Bible je piti mafang khudingda circulation tawbigi thabak ase jana kipse aduna haribse masini ko masidegi ekhona aduga silai aduba hariba French Revolution gi matam asida luchingbaje kanano haiba matamda ekhona as Christ was the invisible leader of his people from Egyptian bondage Egypt ki bondage ki matamda ishona uba ngamdaba udana khobul ishorgi miching luching bidikhabase Jesu Christ neba so was Satan the unseen leader of his subject in this horrible work of multiplying martyrs mi sing hat paje masigi uba ngamdaba leader adu Satan neba aduna isnafsa ekhona six head sida apply to matamda ekhona spiritual amuk double application to we ekhona double apply to we spiritual France haije kanano haina ekhona ta France asidagi spiritual France haije karino haiba matamda ekhona yingi France gi tongamba ma tholokeba France hariba lebas dagi kari atheism artistic power ngo masi ekhona six head ekhona artistic power haire jukhane masidagi atheism ishor laite haibaje masigi atheism je kari no haiba matamda masigi atheism je akhona east China Russia akhona east China akhona Asia gumba sumba lebak singdadi masi communism dadi isho hojichu China je communism chalibni any Bible asina singba ban tawibni aduga west na secular humanism akhoi mangaire haibaje koi mioi buje lai gumna khuramnaba mioi bigi gya loksing je ko masina phare haibaje masini ko masina sumaina chale masibu anti genesis apostasy ko khona masina khona shogi mayakta laiba adugumba ni haibase masini aduga hariba atheism jida yaurije khona lo yaure masida chalije communism yaure aduga ekhona illuminati na singba si yaure aduda natana ekhona evolution theory masije mas hariba matamjida Charles Darwin gi evolution theory je masiji yaure aduna masi adiki tamthiba adugumba dharma makhal amani hariba sina prithibida leiriba dharma khudimase masidagi ayamba hoji leiriba singdi ayamba na thawro oirakibneba masi atheism haibase aduna masina atopa koin mamanda pankeba Babylon Medo Persia Greece pagan Rome papal Rome na singbal ibak asina ishorgi mi singda aduga prithibida man tahanba asidagi masigi asigumba atheism gi sakti communist aduga evolution asina singbase masina thaw sathiba hele masina hoji loina ma hoji prithibida leiba khudimach evolution theory thajadaba kanasu leite padana
धर्म चले है हिंदू धर्म चकेरा मैतै धर्म चकेरा अदगी अखोइना एनी धर्म पृथ्वी चलीब अफाव धर्म चलीब मिसिंग असे मसी लोइनम इवोल्यूशन थ्योरी जे ताकपि तंबिरिबा अदुगुम मिनेबा मसिना पृथ्वी जे पूरा सैतान की मखादा अखोइना लानफा ओइना मागी मिनाय ओइना तौरे इवन रोमन कैथोलिक चर्च पावबदा इवोल्यूशन टीचिंग की मखादा अखोइजु चलीबनेबा इसना मसी असुकी मति रेम्पल ओय मसिनी अइना मसिना सिक्स हेड से अइना बिब्लिकल की अखोइना येंबा मतंददी मसिगी एथिज्म एथिस्टिक पावर जे मसिनी हाबसे अइना आइडेंटिफाई तौजे अदुगा मसी अइना आइडेंटिफाई तौबा सोइबा तारगसु मसी अखोइना किंग ऑफ द साउथ ऑफ दानियल 1140 अदुगा रेवलेशन 11 की आइचे मसिना 6 एनी हाबसे खन द बीस्ट दैट ascended out of the bottomless pit हाबसे मसिना 6 एनी हाबसे ने मसी जे लोइ लिप तरो कांदा 6 ना अमेरिका ने हाने सतखिबसे मसी यारोय मसी बिब्लिकल की ओइदे हाबसे मसिनी इसनाउसा अदुना 6 एनी मसी की मतम से 1 is हाबदो मसी अखोइना हुजे पाकिबा मतमदा 1 is हाबने अखोइना 1 is हाबने 1 is हुजे अमो ओइ हाबदो 6 हेतुने मदुनी मसी लेरे अदुबो हारिबसे एथिज्म कम्युनिस्ट पावर ना पृथ्वी जे क्याम कुइना शासन तौरमे मतमदा USSR गा लेरमिसे अदुबो ममै थंगदर मसी अखोइना अमेरिका की प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन अमसुंग जॉन पॉल II मकोय अनि खुसमनरगा 1990 वादा अखोइना रशिया दगी कम्युनिस्ट हाबजे मारू फंग मुथतकी मखोयगी फ्लैग तंखाय सिंगदगी अदुगा मकोयना असमाय तौदना लैथगी अदुगी मतुंगदा USA की मतुंगदा मखोयगी स्टेट 35 ना सेमगे USSR सेममबने अदुगी मतुंगदे स्टेट 35 अदु मनिंग तंबा लैबा म ओइखी हाबनी अदुगा मतमदुदा रशिया गा USSR गा अमेरिका गा सुपर पावर की दम कन्ना तानाबनी असमाय तौना 1991 दगी अमुक अखोइना 7 हेड जो 7 हेड से अखोइना फंगबो फंगे मदुदगी अमेरिका ने पृथ्वी की सुपर पावर है वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस लेबा माना तौनिंगबदा तौबो ngamba अदुगुम्बा मिलिटरी शक्ति लेबा लाइबाक अदो मसिना 7 हेड्सनी हाबनी रेवलेशन 17 की 10 अदुगी मतुंगदा 7 हेड्स की मतुंगदा कैदोबा अदुना USA गा अदु 8 सुबादी पापेल रोमनी नंबर 8 एफसे बाय बिब्लिकल की मतुंगदा सिबदगी हिंकत पाबनी अदुना मसिगजु अखोइना सांगदमनरे अदुना निपान सुबा हाबसिना पापेल रोमनी हाबसे मखोय निजे कोऑपरेशन तौरगा पृथ्वी द मार्क ऑफ द बीस्ट हाइरिबसिंग असे अखोइना थोंनिंगाय की दमक लाखपनी अदुना अखोइना हुजिक लाइरिबा मतम जे करम मतमदा लैरे हाबा मतम अखोइना ngасai बाइबल ना पाखिबगी मतुंगना असुमना हाइको वर्सता he must continue a short space हाबनी मार्क लाखो मतमदा मा कुइना सुपर पावर ओइल हाबनी 1991 दगी अमेरिकाना अखोइना हुजिक फावबा हुजिक अखोइना 2020 फावबदा सुपर पावर ओइबसे 1991 दगी अदुना सही 19 अदुना 2010 सही कुंठा मुकी चांगी वडे अदु माना कुइनदी सुपर पावर ओइरो हैना भाबने अदुगा अमेरिका नतब अतोप पृथ्वी की सुपर पावर ओइबा लैबा अमता थोलोय हैबने अदुना अखोइना हुजिक लैरबसे 7 हेड की मतमदनी अदुना 8 हेड की मतम असिददी कैदोबा अमेरिका गा अखोइना रोमन कैथोलिक का कोऑपरेशन तौरगा नेशनल संडे लॉ पास तौनिया होनरी हुजिक नेशनल संडे लॉ पास तौनिया हिदम कन्ना होनरीबनी हाइबसे अखोइना इसिनाउसिंग मसी काउनगुमसी होय अइना मतम खरदी लौजरगे ngасidi लोइसनबीगीदमा मयामना वारसु वाना अखोइना खांगबियु अखोइना मिनिट यारिंगेदि 40 दबु लोइसनब होनगे अमु यंगसे मसीगी मतुंगदा अमु करी थुई हाइबा मतमदा अखोइना यंगसे वर्स 11 बुक पाखरे अदुना लाइखरे अदुगा माना and go into perdition हाइबनी अदुगा लोम की मराइबक रोमन कैथोलिक चर्च की मराइबक मा लाइखा तागनी हाइबनी मसी मतुंगदगिदी मसिने अदगी verse 12 दा and the 10 horn which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet हौजि पावदी नंगना उरिबा मसी तरा से निंथौ तरानी which have received no kingdom as yet मकोइदी निंथौ अमगुमना को निंथौ लेबा अमगुमना फंगो हाइबदी मकोइदी अमतोइना निंथौ लेबा अमगुमना सिंगुलर नि किंगडम जे किंगडम साइडे किंगडम अमगुमना फंगलोय but receive power as 1 hour with the beast हाइदिबा सा हाइदि रोमन कैथोलिक चर्च का मसीगी बीस हाइबजे मसागी स्कारलेट कलर नुपीदुन तोनिबा बीस अदो अदु नते मसिना रोमन कैथोलिक चर्च पुने अखोइन खनै अखोइना वर्स 8 तजु अखोइना वर्स अखोइना 8 त यावरिबा द बीस्ट दैट वाज हाइबजे स्कारलेट कलर बीस्ट तो नते कोइसन नौसा मसीमा अखोइना फजना खंगबा दरकार लै अदुना हाइदिबा सा अदुगा मखोइ शक्ति एमा पाले हमने 1 hour हाइबसिगा ngसागी शॉर्ट पेरोड हाइबसे मसीगे मतम असे सामाने हाइदि मतम मकोइना पृथ्वी दा मार्क ऑफ द बीस्ट लाखदबा पृथ्वी की
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯕꯜ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ 10 ꯍꯣꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ 10 ꯍꯣꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ 10ꯕꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ UNOꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ 10 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 10 ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯜ ꯋꯥꯔꯜꯕꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ UNOꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯕꯁꯦ 10 ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 10 ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯈꯤꯕ 7 ꯍꯦꯠ ꯄꯥꯄꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯥꯄꯦꯁꯤꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ 10 ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯦꯅꯤꯌꯝ ꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯦꯜ ꯃꯤꯂꯦꯅꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯀꯣ 13ꯗ ꯗꯤꯁ ꯍꯦভ ꯋꯥꯟ ꯃꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ 10 ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩ and shall give their power and strength unto the beast ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯛꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯟꯗꯦ ꯂꯣ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ UNOꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ 10 ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯔꯥꯛ ꯊꯔꯥꯛ ꯌꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ COVID-19ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯅꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯞ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯃꯜꯂꯦꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯔꯁ 14ꯗ ꯗꯤꯁ ꯁꯦꯜ ꯃꯦꯛ ꯋꯥꯔ ꯋꯤꯠ ꯗ ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤ 10 ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ 10 ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ UNOꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒ ꯄꯥꯔꯐꯦꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯅꯤ ꯄꯨꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯆꯔꯆꯇ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔ ꯋꯤꯠ ꯗ ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ and the lamb shall overcome them ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯒꯅꯤ for he is Lord of Lords ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ king of king ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ king of king Lord of Lord king of king ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ king of king ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗ ꯃꯥꯅ king of king ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ Lord of Lord ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯔꯆ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯙꯔꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯕꯥꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟꯁꯤꯡ ꯕꯤꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯤꯁꯁꯦ ꯁꯟꯗꯦ ꯀꯤꯄꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯀꯣ that they are with him ꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ are called ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯧꯏ ꯆꯨꯖꯟ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯐꯦꯠꯐꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯔꯁ 15ꯗ he said unto me the water which ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ 16ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ the 10 horn which thou sawest upon the beast this shall have the whore aduga aroiba matamda masigi lanse battle of Armageddon loire asigumba sigi matam loireba matamda kaidogi matamda makhoi masi tara prithibi labakina Roman Catholic da sawatki basine makona Roman Catholic na sengba daramani haina khanbado kanba matamda adubu Prabhu Jesu Christ gi mising aduna ishorgi mising ado kanbiba matamda adugi shine urupa matamda ishorgi mising bu khani ai gida makhona asai Revelation 7 plague ki matam da haikre ishorgi mising bu khani ai gi matam ama lakani habdo jathang pi gi daba lakani
ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯁꯟꯗꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯉꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯤꯕꯅꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯟꯕꯤꯒꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯆꯔꯆ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯃꯦꯛ ꯍꯔ ꯗꯤꯖꯣꯂꯦꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯡꯒꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯅꯦꯀꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯗꯦ ꯁꯦꯜ ꯏꯠ ꯍꯔ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯕꯔꯟ ꯍꯔ ꯋꯤꯠ ꯐꯥꯏꯔ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯆꯔꯆ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯤꯡꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ for God had put in their heart to fulfill his will ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗ ꯊꯨꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯔꯦ to agree to keep their kingdom unto the beast ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ until the words of the God shall be fulfilled ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯨꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ the woman which thou sawest is that great city which ran over the kings of the earth ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕ 7 heads of revelation ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯕꯥꯕꯤꯂꯣꯟ ꯃꯦꯗꯣ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯁ ꯄꯦꯒꯟ ꯔꯣꯝ ꯄꯥꯄꯦꯜ ꯔꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯊꯤꯁꯇꯤꯛ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯊꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ beast that ascended out of the bottomless pit ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 11ꯒꯤ 7-8ꯀꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯠꯂꯤ ꯋꯨꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯆꯔꯆꯅ ꯁꯤꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯠꯂꯤ ꯋꯨꯟ ꯐꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯟꯗꯦ ꯂꯣ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯠꯂꯤ ꯋꯨꯟ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯂꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯤꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯈꯪꯂꯒ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯆꯠꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯒꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯔꯣꯏ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 17ꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ 7 heads and 10 horns ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯆꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯦꯟ